Yes, igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, inshuti bakunzi bakundwa, muryango mugari Rwanda Media Group Please nongeye kubasuza, nongeye kuba ikaze mu bice bigiye bitandukanye mugiye muherereyemo. Ndagarutse muri iki gitondo cya tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ni umunsi utegerejwe na benshi, ni umunsi uri gutekerezwamo byinshi mu bice bigiye bitandukanye byimazeyo muri aka karere k'ibiyaga bigari. Ni umunsi igihugu cy'u Rwanda na RDC abaminisitiri bombi bubanye n'amahanga bagomba gusinya amasezerano y'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko nshinga amategeko White House ya Donald Trump. Turagenda tubigarukaho gatanu kandi ese bamaze kwitabira bombi cyangwa nibarita. Ese aya masezerano araza gusinwa cyane aza gusinwa, muraza kunyemera tunyarukire kubimaze kujya hanze M23 aho ngo iri gutegura icyitwa genocide ku banyamurenge nyamuna. Aya namwe mu makuru agiye hanze ubwo uwitwa Bertrand Bisimwa yagiye hanze agatangaza ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubutegetsi bwayo buri gutegura ubwicanyi ku banyamurenge batuye Minembwe ndetse na Fizi. Tujya kugenda tubigaruka, ese iyi genocide gutegurirwa abanyamurenge byifashe gute? Ese M23 biraza kwihira cyangwa nibiri buze kwihira? Ndagira ngo umekaze uzamura subscribe yawe, ndagira ngo umekaze usharinga ukomantinga, asige dukomeze kugenda twibanira gatano ku kandi. Reka mbanze nsuhuze abataramu nyamuna. Umutaramu bita Mungu Kasongo kabisa ndagusuhuje. Uyu mu kiganiro cyatambutse yatubwiye ati ibyo biganiro ndetse nayo masezerano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati ntacyo biri buze gutanga. Ibi ngibi biri kubonwa na benshi rwose, aya masezerano n'ibiganiro nta kintu biri buze gutanga. Ndasuhuza umutaramu bita Warakila, uyu nguyu rwose agatima ke muri comment bayamaze kukagezamo kare. Nawe nkubwira ati wowe uri kudukurikirana kindi usabwa kugira ngo ushyiremo agatima kawe. Harerimana John ndagusuje rwose ati turakwemera, nanjye ndakwemera cyane kabisa, Nyagasani nakomeze akurinde. Umutaramu bita Fideli Muteyambo nkubwira ati habari ati bimeze bite mutaramu? Ndagarutse rero muri iki gitondo ubwo abona nasuhuje mwihangane namwe nzabasuza mu kiganiro cy'ubutaha kabisa. Ndagarutse mu makuru yihutirwa muri iki gitondo, ariko nyamuna munyemerere iby'amasezerano iby'ibiganiro ndabijyamo nyuma. Munyemerere mbanze mere kuri iyi genocide iri gutangazwa ishobora kuba igiye gukorerwa abanyamurenge nyamuna mu burasirazuba bwa RDC. Namwe mu makuru yatugezeho turavuga teka tugende tuyatahura. Uwitwa Bertrand Bisimwa, umwe mu bayobozi b'inyeshyamba z'ama23 zishinzwe kuba zikorana n'igihugu cy'u Rwanda, Uganda, Kenya, Sudani, ibihugu bigera kuri 12, yihandagaje yandika ku rukuta rwe rwa X avugira ati Leta ya Kinshasa irategura ubwicanyi bukomeye cyane ku banyamurenge batuye Minembwe, Fizi byimazeyo mu burasirazuba bwa RDC. Iki ni ikimenyetso cyaje kwita gifatwa ko M23 iri gutegura icyitwa ubwicanyi bukomeye cyane kuri aba baturage b'abanyamurenge baherereye muri ibi bice. M23 irashaka gukora iki kintu twakwita ubwicanyi asigaye ikabugereka ku gisirikare cya FARDC na Wazalendo ndetse n'igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, ikabagerekaho iki cyaha yuko aribo bishe aba bantu, kandi ibi byaha byamaze gukorwa n'izi nyeshyamba z'ama23. Ndagira ngo tugendane neza akantu ku kandi. Ese Bertrand Bisimwa yabwiwe n'iki ko igisirikare cya guverinoma y'u Burundi, Wazalendo, VDP, FARDC yabwiwe n'iki ko bari gutegura ubu bwicanyi ku banyamurenge? Ese ibi ngibi ubutegetsi bwa Kinshasa nibwo bwabitangaje cyangwa Bertrand Bisimwa niwe wabitangaje? Ese yabitangaje agamije iki? Iki ni ikintu cyahise kigaragaza nawe ushyize mu nyurabwenge ugashishoza. Iki ni ikintu Bertrand Bisimwa yateguje kugira ngo nikimara gukorwa n'izi nyeshyamba z'ama23 kizitirirwe ko cyakozwe n'ubutegetsi bwa Faci ndetse n'ingabo za guverinoma y'u Burundi, ari byo bizashinjwa kuba bakoze icyo twakwita
icyaha kibasiye ku muntu ndetse no kwica. Ibi byaha byose M23 izahita ibigereka kuri ubu butegetsi bwa Faci ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika bw'u Burundi ndetse na Wazalendo VDP. Rero ibi ngibi nuko abanyabwenge bamaze kubivumbura. Abanyabwenge bamaze kumenya ko M23 iri gutegura ubwicanyi ku banyamurenge, kandi ibi bije nyuma yuko abanyamurenge bagaragaje ikintu twakwita ngo ni imyigaragambyo bamagana ibikorwa bya M23. By the way, hari abanyamurenge baherereye hano muri Minembwe baherutse gukora imyigaragambyo ya M23 irabarasa, birukana ubutegetsi bw'inyeshyamba za M23 bavuga bati ese ko mwavuze ko muri kuturwanirira nyamara mukaba muri kudutwarira abana mu gisirikare ku ngufu, umunsi mwavuye mu burasirazuba bwa RDC tuzabana gute n'abaturage bari bazi ko turi kubarwanya kandi tutabarwanya? Bamwe muri abo baturage b'abanyamurenge muri Fizi ndetse na Minembwe bahitanwe n'igisirikare cy'inyeshyamba za M23 kubera iyo myumvire. Ababizi neza, Colonel Makanika ajya gupfa yaratangiye kuzana iki kintu twakwita diplomasiyo cyangwa kumvisha abanyamurenge ko badakwiye kwihuza n'inyeshyamba za M23. M23 ihera ko iramwivugana. Ibi ngibi mwagiye mubyumva. Rero M23 nuko rwose yateguje genocide cyangwa icyo twakwita guhonyora no kwivugana abanyamurenge bari kubarizwa mu burasirazuba bwa RDC. Nguko rero simburiye, ntago nje hano muri studio kuburira, mbanje kugira ngo tugende tumenya byinshi bikomeje kugenda bitangazwa muri aka karere k'ibiyaga bigari. Nyamuna murumva ko ikintu cyari ikintu tutakwiye kugenda tugarukaho. Ese Bertrand Bisimwa iki kintu yagitangaje agikwiye kuki? Iyi ni integuza abazi neza iby'intambara, iyi ni integuza yatanze kugira ngo iki kintu nikiramuka kibaye kizitirirwe ubutegetsi bwa Faci. Reka twihute cyane twigire ku masezerano agomba gusinwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda na RDC. Ni amasezerano ateganijwe kuri uyu munsi wa tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2025. Ni amasezerano agomba gusinwa n'abaminisitiri b'ababanyi n'amahanga ku mpande zombi, harimo Minisitiri Olivier Nduhungire uhagarariye igihugu cy'u Rwanda ndetse na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Therese Wagina Kayikwamba uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bombi rero biravugwa ko bamaze kugera ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu nteko nshinga amategeko White House, aho bagomba gusinyira amasezerano muri iyi nteko nshinga amategeko. Ni amasezerano agamije kugira ngo ku mpande zombi haboneke amahoro ndetse n'umutekano. Nyamara nuko benshi bari kubona ko aya masezerano nta kintu ari buze kuba yatanga ku mpande zombi. Ati gute rero? Hari umutaramu wambwiye ati ariko David, uretse ko mwigiriza ngana mubona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo nyirabayazana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati biri kuba byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo yabiteguye kandi nta kintu kigomba guhinduka. Ati kuki Joseph Kabila yaje agafasha izo nyeshyamba za 23 zishinjwa ibyaha byibasiye ku muntu, ibyaha bigiye bitandukanye byinshi? Kwe cyo Joseph Kabila magingo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo iri kumutangaza. Ati Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagerageje gufata ibyemezo bikakaye kuri Joseph Kabila imwambura kuba senateri wigenga, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera iki nta kintu iratangaza kuri Joseph Kabila, uyu waje gukorana n'izi nyeshyamba zikora ibyaha byibasiye ku muntu. Ati kubera iki? Ati mu byo muvuga mujye mugerageza gushyiramo inyurabwenge. Ati Joseph Kabila magingo ari mu mugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo mpamvu ubona yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gushaka kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyayo. M23 izagumya gufata ibice mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika izaba ikiri muri uyu mupango wa 23. Ati
ibya M23 yakoze byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarabibonaga kandi irabizi neza. Ati MONUSCO yagerageje kuvuga ariko ibyo yavuze n'ibyarenze imbibi. Ati Human Rights Watch yagerageje kuvuga ariko n'ibyarenze imbibi. Ati ibihugu bigiye bitandukanye, South Africa yagerageje kuvuga ariko ibyayibayeho Donald Trump murabizi. Aya namwe magambo nagiye mabwa n'umutaramu arambwira ati David, ikintu twamenya nuko iyi ntambara mu burasirazuba bwa RDC idakwiye kurangira gutyo gusa, kereka nihabaho imbaraga za gisirikare ku ruhande rwa Faci Beto ndetse n'uruhande rwa General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ati cyo nicyo kintu gishobora gutuma M23 ibura ingufu nk'uko yashatse kwinjira muri Uvira bikayinanira, magingo ya nk'uko ishaka kwamburwa Bukavu, nk'uko ishaka kwamburwa ibice byose. Ati izo mbaraga niziramuka zikoreshejwe neza hagati ya Faci Beto ndetse na General Neva, izo mbaraga nizo zishobora kuzakuraho M23. Naho iby'amasezerano, iby'ibiganiro, ibyo byo ati David mu byibagirwe, ibyo nibiteze gukuraho M23 marasazo bwa RDC. Ibyo ni bimwe mu byakomeje kugenda bingeraho. Nyamuna reka mbashimire, kambifuriza kugumya kugubwa neza, reka mbasabira amahoro y'Imana n'imigisha nibikomeze kwana namwe kandi mirimo mujye muhereremo. Abasilamu mbonereho n'umwanya wo kubabwira ati Juma Mubaraka, kandi namwe mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira uwa gatanu mwiza, uwa gatanu w'umugisha. Reka dutegereze aya masezerano ateganijwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House impande y'inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mukomeze kugubwa neza.